بیست روژه وان دوهان لپاکستانی تیر آوونه خوارنه. گوهرینا کشو هوایی و هاکریه کو او کانالین بره تجی آو بون daha زواب بن. لورا خودیه وان ناچاره وان ببسر چافکانین دنیا آوه. لی آف لهریما پونجاب یا لروشلات پاکستانی بدلو پانه. او قاز بنرخه جرین تجی آف به هشیاری تن هلگرتن و دانین. घर वगैरह आए वो पई असां जो डठा बयान तव्हां ॾिसो पिया साम्हूं هون دبینین ام دچرو شیدنه. آوا منینه. آو جی گونه با جیان نینه. ام جوتیارن و پدویا چاندنیه جی با آوه. पाणी जो सफ़ा बोरान तमामु ji 2010 ve biqasî 3 salên borî keş û hewa li Pakistanê germ nebûye. Dar rêz bi rêz hişk dibin. Ji salên 1970 ve salane zêdeyî 100 hektar zevî bû çandina bîberên tîj daha cûtkirin. Lê ji 2018 ve bû 15,000 hektar kêm bûye. Birçîbûn bi rêvê ye. برنامه خوراکی جهانی سر به نتوینک بوی دبیجه گوهرینه کشو هوایی زیده 811 میلیون مروفین سرزویه برچی گریه. هر سال جی 4 میلیون برچی اندن زیده دبن. اگر گرمازویه بیوی آوایی نها بردوان به حتی داویا 12 سالان زیده میلیارک و 800 میلیون کسر جهانی برچی دبن. گراوا ماداگاسکار لسر قراغا هندی تجی جخلکی برچی. هشک سالیا بردواما 3 سالین بوری نزدیکا 2 میلیون کس بخوارن هشتنه. سنایزی یا تمنسو 8 سالی دایکا 8000 کانه. دوی خانیه آخده دیجین. زهو فهاري ولا ماتور لا اتون باتريك لا مانيسا لا تنبوكك لا لا يونغك تاکه هیویا و نوستنا زاروکین ویه بزیککی تیر. L'eau de l'eau avec de l'eau bouillie avec des plantes. ام بهێزن و شیانن برچینە هەروەها ئەم نکارن حەتانی دەمەک هەزیدە لەسەر پیان ڕاوەستن زاروکێن من بەردەوام دگرین ji kurahiya dilê xwe digirîn گوهرینه کشو هوایی گشت یا آستکی کو باندور لبشکی جناوران جی کریه زا و زیاوان سست کریه. در سال 1960 ده زیده 2000 کرکدان سپی لجیهانی هبون.
Di 1980 de bûn 15. Niha tenê du heb hene. Ev nacîne. Eva din jî Fato ye. Di ser zeviyê tenê ev her du kerkedanên rengî spî yê mê mane. Take heftayê wan ê nêr di sala 2018 de li Sudanê mirdar bû. Niha ew li Kenya di jêr çavdêriya tam a hûr û hestyarî de ne. Ji ber birêyên zanistî hatine avizkirin û eger pirûse bi ser nekeve, dibe kerkedanên spî ji wek dînazoran bikevin kitêbên dîrokê. Me amadekareke zêde bû vî karî kiriye. Ya rast metovê kerkedanê Sudanê di pêkhateya nîtrojena şil de hilgirt. û bi wê rêyê hêkên najin û fatûmeyan din. Ev derfeta me ya dawî ye. Heger em ser nekevin, êdî li ser vê zeviya mezin yek kergedanê spî jî namîne. Barcelona İspanyayê ye. Bîst sal berî niha kêmî 2000 kevok li vê meydana serekîya bajêr hebûn. Bilindbûna pilaya germê, hûça kevok û teyirkên din ber bi navçeyên hênik zêde kiriye. Niha zêdeyê 85,000 kevok li vê derê ne. Ji Barcelonyan re bûne serêşe. Dema kevok birçî dibin, koç dikin. Guherîna keşehewayê playa germê bilind kiriye. û teyrik ber buwan navçeyan koç dikin ku hênik û tijî xorakin. Bi rastî em di nav cergê bandora keşehewayê de dijîn. Li vê navçeya gelek hejar û qerebalığa Angolaya Afrikayê, bandorên guherîna keşûhewayê xuyan e û gelek caran bêrehmin. Elis Wanjiku li kurê xwe yê mirî difikire. Ev wêneyê dawiyê kurê wê ye. Mugabek di havîna sala borî de ji ber bêkariyê xwe kuşt. Tu pirsgirêkeke deroniya kurê min nebû, wî ji ber xem û xefetan xwe kuşt. Çandinî dikir. Lê nemana baranê xelkê gundê derdora me, koçberî vê derê kirin û derfeta karkirinê bo kurê min nema. Amnesty International dibêje guherîna keşûhewayê zêdeyî 6 milyon Angolayî birçî kiriye. Hesereya zeviyê li ser agire. Amerîka, Çîn, Hindîstan, Japon, piraniya welatên Rojava ku ji sedê 12 hemû tiştê cihên cîhanê pêktînin, ji derxistina ji sedê 5 gazên germker ên cîhanê berpirsin. Bandorên metirsîdar ên guherîna keşûhewayê bûne sedem ku heftane jîngeh dost xwe pêşandanan bikin. Ukraine, it is right now the front of climate crisis. We need urgent action now. We need keep it in the ground. Keep it in the ground. Let's keep it in the ground. Keep it in the ground. Let's keep it in the ground.
Wêneyên Ajansa Valahiya Asmanaya Amerîka NASAyê pêşan didin ku 20 salên borî de şînkahî li cîhanê nêzîkî 6 milyon kîlometre duca kêm bûye û eger zêdetir zevî germ bibe, beyaban berfirehtir dibin, karestatên xwezayî û derencamên wê zêdetir û girantir dibin.